Simon, donijela sam ti doručak. Hvala, Luna, divna si. Moram ići vježbati s dečkima, pa je li u redu ako ipak odgodimo? Ne, u redu je. Doručak je onako samo izgovor da popričam s tobom. Jesi li dobro? Da, dobro sam. Gle, ispit sam sigurno prošla i želim se prijaviti na Open. Pa super! Da, ali trebam tvoju pomoć. Moram napisati pjesmu u jako kratkom roku. Super, može. Volio bi ti pomoći. Jako volim surađivati s tobom. Sve volimo raditi skupa. Da. Što ti je? Ma ništa, već sam ti rekao. Luna! Tu si, tražila sam te. A što ti radiš tu? Jesi spremna? Imamo zadaću o Odiseji. Dogovorile smo se da ćemo skupa, zar si zaboravila? Ne, kako bih zaboravila, što ti je? Nešto nije u redu. Ne, ništa, dođi, idemo u moju sobu. Jesi čula nešto? Ne, mislim da dolazi od tamo. Nina! Nije li ovo Simon? Bok, Nina. Bok, Simon, zašto se skrivaš ovdje? Zadaća, ne znam gdje sam je stavila. Luna, ne razumijem, što je Simon radio u vrtu? Ma, došao je jutros jer je htio razgovarati sa mnom. U ovo doba? I zašto se sakrio? Daj, pomozi mi naći zadaću, nemam pojma gdje je. Luna, prijateljice smo, reci mi istinu. Vas dvoje ste skupa? Molim! Ma daj, što ti je? Ne, Simon i ja smo samo prijatelji. To što ste prijatelji ne znači da ne možete biti skupa. Mnogi prijatelji završe kao cura i dečko. Čitala sam neka istraživanja koja potvrđuju da se prijatelji mogu zaljubiti. Ne, u našem slučaju ne. Zašto je onda tako rano došao ovdje? On više ne ide u školu. U redu, reći ću ti istinu. Zato što ne želim da među nama bude tajni. Znala sam, istina je, u vezi ste. Ne, nismo u vezi. Simon živi u ovoj kući. Molim? Molim? Nemoj nikome reći, moji ne znaju. Ali zašto živi tu? U redu, reći ću ti to. Gle, Simon je došao iz Meksika posjetiti me i ne poznaje nikog. I rekla sam mu da može ostati u spremištu. Da, razumijem. Stvarno te molim, Nina, nemoj nikome reći, dogovoreno. Obećavam ti da neću nikome reći. Baš ti hvala što imaš povjerenja u mene. Vjerujem ti jer si mi najbolja prijateljica, a među prijateljicama nema tajni. Što je tebi? Želiš li mi ti nešto reći? Dobar dan, Nina. Cure, auto vas čeka pred ulazom. Ne možemo još ići, ne mogu naći bilježnicu. Ja mislim da sam je našla. Vidi, ovdje je. A, moja Luna u oblacima. Idemo, cure, već je kasno. Uzmi. Joj, da, ruksak. Ajmo. Evo, idem.